Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Fathan and Family. Hari ini Fathan ada di pasar malam Jamrut lagi nih teman-teman. Duku Jamrut ya teman-teman. Ini daerah Duku Jamrut. Jadi Fathan mau ngajakin naik odong-odong tayo nih teman-teman. Dan Fathan pilih warna hijau teman-teman. Yuk teman-teman, kita lihat keseruan Fathan kayak gimana. Let's go teman-teman.